أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudirkum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo Palembang. Hari ini Senin 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan 7 Rajab 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun sholat tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Kiai Gus Erwin Akib dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LC Al-Habib. Dilanjutkan dengan cawisan pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kamas Hasan Usman LC Al-Hafiz dengan pembahasan kitab tafsir Al-Bawawi. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang dari jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan, dan kehabisan para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Majelis Sultan Mahmud Badruddin Jayawikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqamaha Allah adamaha ma damat as-samawati wal ard. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصوير الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أما من ظلم فسوف يعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنكون له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال ما مكنني فيه ربي فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا قال أفتوني عليه قطرا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء
قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. يا لا إله إلا الله. 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 عظم لا إله إلا الله. دائم لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mas sekalian, mohon kita semua untuk membaca suratul Fatihah untuk ayahanda dari saudara kita Haji Bungun Syahroyah yang sore tadi meninggal di Rumah Sakit Siti Fatimah pukul 17.20. Haji Edi Nur Arwi bin Pranoto Suharjo. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi anwaril iman. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin mustami'in wal mustami'at, para pendengar yang dimanapun berada, terkhusus yang kita muliakan segenap pengurus dan Ketua Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo dan seluruh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai dalam kajian tafsir Al-Quranil Karim, yang tentunya kita berharap dari apa yang kita gawekan, yang dimulai dengan sholat maghrib secara berjamaah dan apapun yang sudah kita gawekan selama ini juga diterima oleh Allah sebagai amal ibadah terbaik yang tercatat di setiap lembaran yang bakal kita baca di hari kiamat kage. Sehingga Allah juga berkenan dengan kebersamaan kita malam hari ini, menjadikan kita hamba yang diridhai baik di dunia maupun di negeri akhirat, yang dilambangkan dengan syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, saudara hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita akan membaca sekelumit tafsir dari surat An-Nisa ayat 110, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, dan barang siapa mengerjakan sebuah keburukan atau dia menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillaha, kemudian dia meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yajidillaha ghafurar rahima, dia akan menemui Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini sebenarnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penegasan terhadap satu keadaan seorang sahabat dari kalangan Ansor, yang dia ini namanya Tu'mah bin Ubayrik. Sahabat Ansor Tu'mah ini, dia ini mencuri ad-diri. Diri itu seperti baju perang
yang terbuat dari besi. Setelah dia curi, dia titipkan baju perang ini, hasil curian dia, kepada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini, dia saat itu masih minoritas di kota Madinah, hidup di tengah-tengah umat Islam. Namanya Zaid bin As-Samin, yang ketika diterimalah barang titipan yang dikatakan oleh sahabat Ansar Tu'mah bin Ubayrik, aku nitip baju perang ini, sebenarnya ini nih punya mamang aku, ya tolong jagakan dulu, pegang ke dulu, dia aku ambek lagi. Akhirnya diterimalah barang titipan oleh sang Yahudi. Sehingga ketika ada kejadian, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Qatadah bin An-Nu'man, dia ini kehilangan baju besi diri. Kemudian melaporkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa baju besi dia ini hilang, dicuri oleh orang. Yang dia dapati ada bekas jejak, yang mana baju besi ini membekasi gendum-gendum yang tumpah. Kemudian ditelusurinya bahwa baju besi itu ada di rumahnya Tu'mah bin Ubayrik tadi. Ditelusurinya bahwa bekas itu berada sampai ke rumah sahabat sahabat Tu'mah, yang kemudian ada jalur lain juga bahwa bekas itu juga menuju ke rumah Zaid bin As-Samin, sehingga dicarinya, dipaksanya kedua-dua ini untuk mengaku siapa yang mencuri. Ternyata didapati barangnya sudah ada di seorang Yahudi, karena memang barang tadi dititipi oleh sang sahabat, sehingga dibawalah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedua orang ini antara sahabat Ansar dengan Yahudi. Maka kata Yahudi tadi, memang benar ini ada pada diriku, tapi ini barang titipan dari Tu'mah. Dia yang nitipkan ke aku. Kata Tu'mah tadi, oh ida, aku tak pernah nitipi, dia tulah malingnya. Sehingga Tu'mah ini mawa keluarga untuk membela dia dan mendesak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan pelaku sang Yahudi. Ya Rasulullah, dia tu Yahudi, wong kafir. Hukumlah dia, karena barang juga ada di dia. Sang Yahudi tak kati pembelaan, tak kati keluarga yang pacak membela dia, sehingga hampir baik Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum si Yahudi, karena memang barang bukti ada di dia, tertangkap tangan kata bahasa kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyataannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun si Zaid bin Samin ini adalah Yahudi, dia bukan seorang Muslim, dia juga bukan wong yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang namanya keadilan tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang keluarga. Siapa yang salah, dia yang dihukum. Siapa yang tidak salah, dia tidak boleh dihukum. Jadi turun ayat-ayat yang membela si Yahudi ini, padahal dia kafir sama Allah, dia ingkar dengan ketuhanan Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia tidak salah, agama Islam tidak menghukumnya. Nah, inilah luar biasanya kalau kita perhatikan dan kita pelajari keindahan agama kita, agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan
menjunjung tinggi nilai-nilai daripada persatuan. Jadi siapa yang salah? Berarti sahabat Ansar tadi, namanya Tu'ma bin Ubairik, sehingga dia yang dihukum oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pencuri. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap menawarkan kepada dia, yang mana barang siapa berbuat keburukan. Apa dia keburukan yang dilakukan oleh Tu'ma tadi? Mencuri. Au yadlim nafsahu, atau menzalimi diri sendiri. Apa dia kata para ulama? Menzalimi diri sendiri biramyihil bari, dengan dia menuduh wong dak bersalah. Padahal Zaid bin As-Samin walaupun dia Yahudi, dia tidak mencuri, dituduhlah oleh Tu'ma tadi. Maka berarti penuduhan dia termasuk menzalimi diri sendiri. Dia malu ke diri dewe, dan dia malukan keluarganya. Tapi walaupun semacam itu yang dilakukan, selagi bukan dosanya mempersekutukan Allah, thumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, niscaya dia yang bertaubat minta ampun tadi akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, dan Allah zat yang maha berkasih sayang. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah yang merupakan latar belakang diturunkan ayat ini, tentunya banyak yang pacak kita ambil pelajaran, dan banyak daripada hukum-hukum syariat yang bisa kita gali. Yang pertama, ketika kita pelajari bahwa untuk menegakkan sebuah keadilan itu tidak memandang kepada siapa yang dekat dengan kita, atau status sosialnya, atau bahkan status agamanya. Seperti yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi Yahudi tidak bersalah, bukan dia pencuri, maka tidak boleh untuk dihukum. Selagi Tu'ma bin Ubairik tadi seorang muslim, sahabat daripada golongan Ansar, maka dia selagi mencuri, maka dia harus ditegakkan keadilan kepada dia, hukuman atas pencurian dia. Walaupun kaget ketika dia bertobat, dosa dia di antara dia sama Allah itu dihapusi, tapi tetap untuk urusan hukum dunia harus ditegakkan. Ketika memang negara Islam itu memang tertegak, dan yang berhak untuk menegakkan hukuman tidak lain adalah seorang amir, seorang pemimpin. Tidak seluruh orang yang boleh. Ketika ada yang mencuri misalnya, digeboki, dimasai, bahkan na'udzubillah sampai meninggal dunia, boleh tak kira-kira itu? Haram hukumnya. Karena dima'ul muslim, darah seorang muslim itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang perlu dipahami dan disosialisasikan kepada masyarakat. Apalagi kita di Indonesia adalah negara hukum, dan ada pihak-pihak yang berwenang. Ketika ada yang mencuri kedapat tangan, maka serahkan kepada pihak yang berwajib, bukan dimasai, bahkan naudzubillah dibunuh. Karena setiap wong yang memukul, setiap orang yang bahkan walau bisyatril kalimah, kata Nabi, walaupun dengan satu penggal kalimat, untuk mendorong orang memasai ataupun memukul sampai membunuh, maka seluruhnya kebagian galau dosa membunuh, naudzubillah. Makanya apalagi zaman sekarang ini pintar-pintar kita dalam berucap, pintar-pintar dalam berbuat. Jangan sampai dengan ucapan sedikit atau perbuatan yang sedikit yang kita anggap remeh,
kita kaget tergolong sebagai orang-orang pembunuh orang muslim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi yang menegakkan adalah imam, pemimpin dalam satu kota, dan kalau misal di dalam satu kota itu memang adalah negara Islam, ditegakkan syariat Islam, maka diberlakukan hukum-hukuman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua yang pacak kita ambil dari pelajaran cerita tadi, kemudian Tu'ma ini dia beristighfar, minta ampun. Kemudian Allah akhiri ayat ini dengan yajidillaha ghafurar rahimah. Dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih sayang. Artinya memang kalau misalnya maksiat yang dilakukan oleh seorang itu adalah maksiat selain syirik, maksiat selain mempersekutukan Allah, itu masih berpotensi untuk diampuni. Tapi kalau misalnya dosa itu adalah dosa syirik, mempersekutukan Allah, ada orang kafir sampai meninggal tidak dia masuk Islam, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan dia dengan sesuatu, dan akan mengampuni orang yang selain melakukan dosa syirik, tapi bagi orang yang ia kehendaki. Jadi kalau misalnya orang-orang kafir sampai dia meninggal tidak masuk Islam, mereka tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau misal dia sebelum meninggal dia masuk ke dalam agama Islam, maka pintu pengampunan Allah terbuka bagi dia. Dan subhanallah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, walaupun orang itu wong kafir, kalau dia masuk Islam, yajubbu ma qablaha, menghapus seluruh dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Bahkan di dalam ilmu fikih sendiri, kalau ada wong kafir yang masuk agama Islam, dia tidak wajib mengqadha kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan selama sebelum Islam. Tidak wajib mengqadha salat, tidak wajib mengqadha puasa, tidak wajib mengqadha zakat, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Arti besi, suci langsung. Sekadar dia mengucapkan dua kalimat syahadat, targhiban lahum, ini motivasi dari Allah untuk mereka. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf, kata Allah. Katakan kepada orang-orang kafir, jikalau mereka berhenti daripada kekafirannya masuk dalam agama Islam, yughfar lahum, diampuni gala untuk mereka ma qad salaf, apa yang terdahulu. Tak wajib qadha salat, tak wajib qadha puasa. Tapi kata para ulama fikih, selagi kafirnya kafir asli, memang dia dari lahir dalam keadaan wong tuanya itu bukan wong Islam. Tapi misalnya ada wong kafir tapi kafirnya murtad, artinya dulunya dia Islam, tapi dia ini murtad dengan sebab-sebab, maka tetap wong yang cak ini dia wajib, kalau misal masuk lagi ke agama Islam, wajib qadha puasa, wajib dia qadha salatnya, wajib membayar kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan selama dia murtad. Tapi apakah masih diterima kalau dia masuk Islam? Diterima, bahkan dianjurkan secepat-cepatnya balik ke dalam agama Islam. Karena walaupun dia waktu murtad misalnya, datang bulan Ramadan, dia nak melak puasa,
tidak sah puasanya. Kalau dia masih murtad, karena syarat sah puasa itu harus Islam. Jadi wong murtad itu dia wajib puasa, dia wajib sholat, tapi dia kalau puasa, kalau sholat tidak sah. Dan tetap kaget ketika dia balik ke dalam agama Islam untuk mengkodok lagi sholat sama puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi ini sebagai ancaman kepada mereka-mereka yang murtad. Dan na'udzubillahnya, kalau misal dia tidak balik sampai meninggal, tidak balik ke dalam agama Islam sampai meninggal dunia, meninggal dalam keadaan kafir. Nah ini na'udzubillah, kekal abadi sarmadi di dalam neraka. Berbeda dengan wong Islam, sebanyak apapun dia punya dosa, dia selagi tidak mempersekutukan Allah tetap masuk ke dalam surga. Walaupun kalau dia banyak dosa, ya kaget di laundry dulu dalam neraka. Alangkah lemak dia nak masuk surga, laundry dulu, dicuci dulu, habis dosanya tak tahu berapa ribu tahun. Sudah bersih, baru kaget tetap masuk ke dalam surga. Selagi dia Islam, dia tidak mempersekutukan Allah. Jadi bagusnya cak mana Ustaz? Ya bagus, jangan maksiat, jangan berdosa. Yang kita pengen itu masuk surga tanpa mampir. Tak usah nak mampir-mampir. Ustaz, tak apa-apalah, 1000 tahun juga. Ya, jangankan 1000 tahun, sehari lagi tak kewawa gitu. Di dalam neraka itu, sehari tak kewawa gitu, tak kuat gitu. Di dalam Sahih Imam Muslim itu disebutkan ada 2 orang diumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siko, masya Allah, kehidupannya bergelimang dengan kenikmatan di dunia. Dari semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia, tidak kate yang namanya sakit sama sekali. Tak pernah susah, tak pernah nak ngantri-ngantri ngisi bensin di pom bensin sana. Tak pernah susah, tak pernah kepanasan. Lemak terus kehidupannya. Tapi kata Nabi, sayang 1000 sayang, dia ini bukan wong yang beriman, bukan wong yang taat, sehingga diadili oleh Allah, maka diponislah dia ini termasuk ahli neraka. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, Allah perintahkan ke malaikat untuk masukkan tangannya dulu. Tangan dimasuk, dicelupkan, dikeluarkan lagi. Kemudian setelah itu ditanya, ya abdi, wahai hambaku, apakah engkau pernah waktu di dunia dahulu merasakan kebaikan walaupun sejenak, walaupun sedikit? Maka dia langsung jawab, demi engkau ya Tuhanku, ya Allah, tak pernah selama di dunia aku ngerasakan kebaikan, kenikmatan. Padahal dia dulu uang yang paling lemah. Kenapa dia ngomong macam itu? Karena dengan sekedar jari telunjuk masuk ke neraka, ngilangkan bahkan memori pernah ngerasakan kenikmatan waktu di dunia. Saking dahsyatnya neraka itu. Dan kebalikannya, ada wong yang paling susah di dunia, tak pernah yang namanya nikmat, buntu terus. Mangci itu, katanya terkolor-kolor, tapi dia ini rajin ke masjid, beribadat, beriman. Maka ketika diadili di hari kiamat, walaupun dia miskin di dunia, dia beriman, dia beramal soleh, masuk surga. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, jarinya dulu disuruh oleh celupkan dalam surga dulu, keluarkan lagi. Ketika dikeluarkan, ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah engkau waktu di dunia pernah merasakan kesusahan walaupun hanya sejenak? Maka dijawab oleh hamba ini, wahai Tuhanku, tidak pernah aku selama di dunia ngerasakan kesusahan. Hidup aku lemak terus. Padahal paling sarau mang cik tadi. Ya,
Ini luar biasanya memori ketidaknyamanan, kesusahan waktu di dunia, padahal dari lahir sampai meninggal buntu terus mamang itu. Hilang galau dengan sekedar jarinya masuk ke dalam surga. Nah, ini yang perlu kita betul-betul cari, betul-betul ambisi. Jadi wong beruntung itu bukan wong yang di dunia ini banyak duit. Wong yang beruntung itu bukan di dunia ini dia pernah masuk mobil Alphard. Wong beruntung bukan yang punya rumah megah ataupun segala macam kenikmatan dunia. Tapi yang beruntung menurut pencipta kita yang sudah dituangkan di dalam Al-Quran, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia itu yang beruntung. Itulah yang perlu kita jadikan cita-cita, perlu jadi ambisi kita untuk jangan sampai kita ini masuk ke neraka. Maka Nabi SAW ngajar kenian, kalau sudah sholat maghrib, kalau sudah sholat subuh, jangan tinggalkan zikir, baca 7 kali. Zikir kepada Allah, doa minta dihindarkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Jangan imam kaget maco kita main HP atau ngobrol, baca sejenak, tidak makan berjam-jam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa yang dilakukan di Masjid Agung ini pelok ibadah. Inilah jalan keberuntungan kita. Ini sudah luar biasa. Sudah kita sholat maghrib berjamaah, kemudian diajak berzikir sama-sama dengan zikir-zikir yang memang ditekankan oleh Nabi SAW untuk kita baca. Kemudian sholat ba'diyah, kemudian kita hadir majelis ilmu, kemudian kajian sholat isya. Inilah sifat-sifat ahli syurga yang di dalam surat As-Sajdah hari Jumat pagi kita baca, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka itu menjauhkan junubuhum, lambung-lambung mereka, anil madaji'i, dari tempat-tempat peristirahatan, tempat-tempat sandaran. Yada'una rabbahum, apa gawe mereka? Mereka itu berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, karena rasa takut dan mengharapkan keridhaan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak dengan apa yang kami berikan anugerah kepada mereka. Nah, kata Imam Ali bin Abi Thalib dalam tafsir itu disebutkan ini adalah sifat-sifat ahli syurga saat mereka itu antara maghrib dan isya. Mereka menghidupkan antara waktu maghrib dan isya, beribadat kepada Allah, berada di dalam masjid, menjauhi tempat tidur. Makanya tidur sudah maghrib makruh. Tidur sudah maghrib makruh. Jadi ulama-ulama zaman dulu, khususnya tempat kami belajar di Tarim di Yaman itu maranian kalau ada anaknya antara maghrib dan isya ngomongi perihal dunia. Mereka main-main ketika antara maghrib dan isya tidak berada di masjid, di maranian. Sama cak wong tua kita zaman dulu. Kalau sudah maghrib tidak boleh keluyuran, harus sebelum maghrib sudah mandi, sudah ngembek sarung, harus kita ini berada di masjid. Ini memang luar biasa, harus kita terapkan, khususnya di zaman sekarang. Ini tidak anak nyogok di pucuk ampera, ada banyak juga di Musinam, tidak tahu apa dia gawikan di sana. Nah, ini kita harus mencari ataupun perhatian dengan anak masing-masing, saudara masing-masing. Antara maghrib dan isya, upayakan seluruh mereka berada di masjid, kayak gitu. Jadi termasuk tanda-tanda penghuni ahli syurga. Artinya tidaklah wong itu dinjuk taufik oleh Allah berada di masjid, apapun yang mereka gawikan. Mereka zikir, mereka dengar pencawisan, mereka maca yasin. Selagi berada di masjid,
maka termasuk mereka golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu adalah ahli syurga yang masih ada di dunia. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian termasuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun dosa yang kita gawikan, selagi kita beriman, kita Islam, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, itu merupakan pintu besar untuk dapat rahmatnya, pintu besar untuk kita dapat pengampunan dari Allah. Karena orang-orang yang bermaksiat itu sebenarnya bukan dia zalim sama Allah, tapi wong yang bermaksiat yadlim nafsahu, diistilahkan dalam ayat ini, dia itu menzalimi diri sendiri. Adapun kalau Allah maha sempurna, Allah tidak butuh dengan ketaatan kita dan tidak mudarat dengan kemaksiatan kita. Kata Allah dalam hadits qudsi apa? Walaupun di antara kalian dari awal sampai akhir, dari zaman Nabi Adam dulu atau dari penciptaan langit dan bumi zaman dulu, ada manusia ataupun makhluk pertama dia melakukan maksiat, au akhirakum, atau wong yang hidup sampai hari kiamat kaget, baik itu jin maupun manusia, misal seluruhnya taat galau, seluruhnya ibadat galau, dak kati yang maksiat, maka kata Allah mazada min dzalika fi mulki syai'a, tidak sedikit pun menambahkan kerajaan yang aku punya. Kenapa? Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi, dalam ilmu tauhidnya qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri. Apa arti daripada berdiri sendiri? La yahtaju ila syai', tidak butuh dengan sesuatu, tidak butuh dengan tempat, tidak butuh dengan waktu, tidak butuh dengan makhluk, bahkan tidak butuh dengan ibadat tidak butuh dengan ibadah kita. Walaupun kalian taat galau tidak bertambah, tapi apa gunanya Allah nyuruh kita ibadat, nyuruh kita melakukan kewajiban, manfaatnya balik kepada kalian dulu. Adapun aku sudah maha sempurna, tidak kati lagi manfaat-manfaat yang pacak kamu tunjukkan ke aku sudah sempurna, kata Allah. Begitu juga kalau misal seluruh kalian, baik jin maupun manusia zaman dulu maupun akan datang yang hidup, misal seluruhnya maksiat galau, kata Allah tidak sedikit pun mengurangi dari kerajaan aku. Jadi kalau misal kita taat, kita tulah yang dapat manfaat, kalau ada wong yang maksiat, dia tulah yang dapat mudarat. Jadi ngapa Allah nerapkan perintah dan larangan? Tanda kasih sayang Allah, biar kita ini di dunia dapat manfaat terus dengan ketaatan kita, dengan patuhnya kita kepada Allah. Jadi wong yang bermaksiat itu, ataupun bahkan wong kafir sekalipun, Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma zalamnahum, kami itu tidak menzalimi mereka. Yang Allah masukkan ke dalam neraka, yang Allah siksa, itu Allah tidak menzalimi mereka. Tapi apa? Walakin zalamu anfusahum, mereka dewe yang menzalimi diri sendiri. Makanya Tu'mah bin Ubayrik tadi diistilahkan oleh Allah adalah au yazlim nafsahu, atau dia menzalimi diri sendiri. Artinya memang dengan dosa itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa ma zalamnaka ya fata wa dzulmun nafsi min akbari dzulmi. Kata ulama dalam syair-syair mereka, paling besarnya kezaliman itu adalah kezaliman dengan kepada diri sendiri. Kalau zalim kepada orang lain itu tidak terlalu besar, walaupun harus dihindari. Tapi kalau ada orang yang menzalimi diri sendiri, nyakiti diri dewek, bahasa kita, itu yang paling besar bentuk kezaliman. Apa dia arti menzalimi diri sendiri? Dengan seorang bermaksiat kepada Allah. Jadi wong yang maksiat itu arti tidak sayang dengan diri dewek, yang dia dengan maksiatnya sama menyampakkan diri mereka ke dalam jurang api neraka.
Bahkan yang namanya dosa itu, yang namanya dosa paling buruk dan paling bahayanya sesuatu di dunia dan di akhirat. Dosa lebih bahaya dari segala penyakit yang dihindari oleh seluruh wong di dunia ini. Dosa itu, karena seberat apapun penyakit, kalau dia sudah masuk dalam kubur, sudah selesai. Tidak katik lagi ketakutan karena penyakit itu. Penyakit itu selama di dunia berbahaya. Masuk dalam kubur, katik ceritanya ada wong dalam kubur sakit jantung, ada wong masuk dalam kubur sesak napas, katik cerita. Tapi kalau dia mawak dosa masuk dalam kubur tidak bertobat kepada Allah, nah disitulah mulai gengkor dia. Makanya ulama-ulama zaman dulu tidak senang nian kalau ada orang mati kita antarkan tempat peristirahatan terakhir. Kata mereka, kalau orang baik iya istirahat, kalau dia maksiat istirahat dari mana? Nah, itu. Jadi dari sinilah kita harus menghindari dosa dan berupaya terus untuk kita bertobat kepada Allah. Khususnya kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan istighfar, bulan kita minta ampun kepada Allah. Sehingga Nabi SAW dan diambil intisari ajaran Nabi oleh para ulama di bulan Rajab ini istilahnya ada istighfar Rajab. Kita dianjurkan untuk maca Rabbil firli warhamni wa tub alayya, pagi hari maupun sore hari. Pagi hari sudah salat subuh, sore hari boleh sudah maghrib atau sudah isya. Mudah-mudahan pacak kita baca, amalkan, dan kita sosialisasikan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihidukum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang. Hari ini Senin 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan 7 Rajab 1446 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Adapun sholat bertugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Erwin Akib dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Ibrahim LCMA Al-Habib. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mematikan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya, kami pengurus Majelis Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله أدمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر بدار لكلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر بدادا لكلمات ربه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله
واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني الله أكبر. الله أكبر. التحيات مباركة. السلام عليكم وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.